Bismillahirrahmanirrahim. Sering ditanyakan oleh sebagian akhwatuna wa ummahatuna al-karimat tentang hukum wanita ikut ke masjid untuk melakukan salat jenazah. Berikut ini beberapa fatwa para ulama ahli sunnati wal jamaah tentang hal tersebut dengan dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh bin Baz rahimahullahu taala di dalam Majmu' Fatawa beliau pada jilid yang ke-13 halaman 134 beliau menyatakan yajuzu lin nisa'i an yadhhabna lil masjid lis salati 'ala al mayyit li'adami wujudi ma yamna'u min dhalik min jihati syara'. Boleh saja bagi kaum wanita pergi ke masjid untuk melakukan salat jenazah dikarenakan tidak ada dalil di dalam syariat ini melarang hal tersebut terhadap wanita. Beliau Syekh bin Baz rahimahullahu taala menyatakan as-salatu 'alal janazah masyru'atun lirrijali wan nisa. Melakukan salat jenazah itu disyariatkan untuk kaum lelaki dan untuk kaum wanita. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan keumuman sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Qila ya Rasulullah wa mal qiratan? Qala mithlul jabalaini 'azimain, yakni minal ajr. Barang siapa yang ikut menyaksikan jenazah hingga mensalatinya, maka bagi dia pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Para sahabat pun bertanya, apa itu 2 qirat wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, seperti 2 gunung yang sangat besar, yaitu dari sisi pahalanya. Muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Lakin laisa lin nisa'i ittiba'ul janaizi ila al-maqbarah. Tetapi tidak boleh bagi mereka ikut mengantar jenazah ke pemakaman kuburan. Li'annahunna manhiyatun an dzalik. Dikarenakan khusus wanita dilarang untuk ikut mengantar jenazah ke pemakaman kuburan. Lima sabata fi sahihain an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha. Dikarenakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Ummi Athiyyah radhiyallahu anha, beliau berkata, nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang, istri-istri Nabi dan kaum wanita di masa itu, dilarang untuk ikut mengantar jenazah ke pemakaman wa lam yu'zam alaina, namun hal itu tidak dikeraskan atau tidak ditegaskan atas kami. Amma salatu 'alal mayyit falam tunha 'anha al-mar'atu. Adapun wanita ikut melakukan salat jenazah, maka hal ini tidaklah dilarang di dalam syariat ini. Sawa'un kanatis salatu alaihi fil masjid aw fil baiti aw fil musalla. Baik apakah salat jenazah itu ditegakkan di dalam masjid, di rumah ataukah di musalla. Wa kana an-nisa'u yusallina 'alal janaizi fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ba'dah. Dan adalah kaum wanita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ikut melakukan salat jenazah di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau dan setelah beliau meninggal. Wa amma ziyarah lil qubur fahiya khassatun birrijal. Adapun menziarahi kuburan, maka ini khusus untuk kaum lelaki saja. Kattiba'il janaiz ila al-maqbarah, sebagaimana hukum ikut mengantar jenazah ke pemakaman. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil qubur. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Inilah fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala di dalam Majmu' Fatawa beliau jilid yang ke-13 halaman 134. Semoga bermanfaat.